Lakhipuronline puthoksaба December ki tang ani ningthauka numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maruiba Pao. Lakhipur da nauna saba Judicial Magistrate Building CM Dr. Himanta Biswa Sarma amadi Guwahati High Court ki Chief Justice Bijoy Bisnoy na sangakre. Mitei singna matam kaya gi mamangdagi Barak Valley da changak oiduna lagli haina Bonga Sahityaki ki President na phongdokre. All Assam Manipuri Children's Theatre Festival Silchar da pangthokre. Apunba Poramlen Maruki Humbutra Humdai Suba Hodokpa Numit amasung Miphamlen Hozai da pangthokre. World AIDS Day ki thauram mapum kya da pangthokna khibagi pau lakli amasung Agartala ki mapam ahum da pangthokpa Manipur State Kala Academy ki thauram loisinkhre. Haujik mapungoi pa pau tabirase. Kasar Jila ki Lakhipur da nauna saba Subdivisional Judicial Magistrate Building ngarang nongmaijing nimita haunabi matungina Assam ki CM Dr. Himanta Biswa Sarma amadi Guwahati High Court ki Chief Justice Bijoy Bisnoy na sangakre. Sangabagi thauramda Guwahati High Court ki Judge Suman Syam amasung Judge Kalyan Rai Surana sarukjaki. Thauramda wangang laduna Honorable CM na Rajya sida nupi angang sing da chathaba crime sing thintaba tawduna bichar tawduna mara leiba sing chairak pinaba haikhe. Bangladesh da Hindu singi mathakda chathaba thabak thoram sing lepnanaba lokhatpam thokpa lokhatli haikhe. Manipur da thogliba thodok asina yumthang nariba Kasar Jila da masigi EOI inil phangdanaba jila asida ngaksenbagi akanba chaksil thorang tawri haina mahakna phongdokhe. Kasar Jila ki miyoi ama Manipur da thiba khangdana leiriba sigi matangda paumisingna hangba wahang amagi paukhumda hiram asida police na itattatana pau phaunari haikhe. Mahak amukhanna Lakhipur da laktuna Lakhipur sub district asida sagat kadoriba district hospital gi urep uyung tambagi thoramda saruk yaragani haiba wapam su phongdoklamkhe. Police size kotha pati ase DGP. Will the Jiribam issue have an impact on the Assam? I think situation is situation in Manipur will have definitely some impact in Assam. So we have deployed additional police forces in Barak Valley to see that nothing comes to Assam. Sir, Lakhipur theta demand asile CRP camp. Di dim diok eta to commando ase yate. Lakhipuror Mahkuma Naik Adalotor Sthai Bhavan Guwahati Uccha Nyayalor Mukhya Nyayadhish Nyayamurti Bijoy Bisnoy Dangoria tekhete udbodhon korile ami sokolue ei shubh muhurtot অনুষ্ঠানত যোগ দিয়াৰ আমাৰ সকলোৰে সৌভাগ্য হল লক্ষীপুৰৰ বহু দুনিয়া এটা অভাৱ দূৰ হল যে এটা স্থায়ী জুডিচিয়েল বিল্ডিং হল মই বৰাক উপত্যকাৰ ৰাইজ আৰু লক্ষীপুৰৰ ৰাইজক আজিৰ এই দিনটোত অভিনন্দন জনাইছো It is a very sad things which is happening in Bangladesh. Government of India has already reacted আৰু মই ভাবো যে বাংলাদেশত সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্ৰদায়ক সুৰক্ষা দিয়াটো বাংলাদেশ চৰকাৰৰ দায়িত্ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বিভিন্ন কূটনৈতিক ব্যৱস্থাৰে বাংলাদেশ চৰকাৰে যাতে হিন্দুসকলক সুৰক্ষা দিয়ে তাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰি আছে देखिए मैंने खुद बोला हूँ कि ये बहुत चिंता की विषय है और सनातनी ऐक्य मंच का जो प्रोसेशन है या जो आज सुतारकंडी में जो हो रहा है वहाँ में तो हमारा बीजेपी का लोग भी गए हैं तो उसी से आप पता चल सकता है कि हम लोग कितना चिंतित है और हम लोग का जो प्रेयर है बांग्लादेश का जो हिंदू लोग हैं उनका साथ है हम लोग चिंतित हूँ परेशान भी हूँ लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि मोदी जी कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे And my request that not a single person who is actually involved in crime against women and child should not be spared in any way, and of course at the same time no innocent should also be given punishment. I think these are our collective responsibility and we must achieve this objective together. Lakhipurat bahut development kam hoi ase কিছুদিন পিছত মই ইয়াত আকৌ আহিম আমি ইয়াত এখন
জিলা চিকিৎসালয় স্থাপন কৰিম মোৰ নেক্সট ভিজিটত মই জিলা চিকিৎসালয়ৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰিম আকৌ এবাৰ মই লক্ষীপুৰৰ ৰাইজক বহুত বহুত ধন্যবাদ Assam gi mitai singna Barak Valley gi chengak oiduna matam kayadagi ngasi phawma laklibani haina Bonga Sahitya gi President Sanjeev Deploskur na phongdokre waphamasi Barak Upetaka Bongo Sahitya Sanskriti Sammelan amadi Maimom Tomal Thambal Memorial Charitable Trust ani na khusamna duna ngarang Silchar Bonga Bhavanda Maimom Angauton na iba Bengali Lairik Manipurer Itibrito amadi Mitai Londa Ibalairik Ahum Nupilal Sankirtan Madhuri Amadi Samulamsa Amasung Karta Jay Singh Lairik Phongbagi Thoramda Mahakna Waphamasi Phongdokhibani Lairik Phongbagi Thoromaduda Bongo Sahitya gi President Sanjeev Deploskur na Mipamapu Tripura Manipuri Sahitya Parishad ki President L. Biramangolna Athoiba Mithunglen Amadi Manipuri Sahitya Parishad Assam ki President Dr. Puri Sabambir Mani Sahitya Academy New Delhi ki Manipuri Advisory Board ki Member Dr. K. N. Chan Assam University ki Potharaba BC Dr. Topodir Bhattacharjee Amadi Journalist Otindas na Mithunglen oina saruk jakhi Thoromasida L. Biramangolna Manipurer Interpreter Larigasi ki masakta ke IS Thingomna Nupilal Aduga Chongtham Gaurna Sankirtan Madhuri Haibalarik asigi masakta ke Samu Lamsa amasung Karta Jay Singh Kobalarik amasu Dr. Topodirna Phongdokhi Numidasida Assam gi Manipuri laktagi Ahanba Secretary to Government of Assam Oiramba R.K. Gopal Sanabu Lup Anigi Maikaidagi Lengyan Pi Khudol Tamduna Ikai Khumnaki Thauramda Wangang Laduna Sanjeev Deploskur na haikibada Kasada Matamamada Palamba Ningthau Pham Hanglabada Mitaina Laktuna Ngak Sen Kirami Amasung Barak Valley da Khundariba Atopa Kanglup Singbu Ngak Sen Bagi Maroiba Thaudang Sul Aurakibani haiki Numit asigi Lairik Phongbagi Thoromasina Manipuri amadi Bengali Lonronba Community aniki marakta Hena Nungsi Mari Chesenaragani haina Thorumda Wangang Laduna Dr. Topodir Bhattacharjee amadi Otindas na Phongdokhi Dr. Furit Sabambir Mani amadi Dr. K. N. Chan gi warolda Phongliba Lairik Sing asina Mitai gi research scholar kayagi kanaba machak sing oihoragani haiki Maimom Tomal Thambal Memorial Charitable Trust ki Secretary Dr. Maimom Santi Kumar na Thoramadu conduct tobikhi Thoramgi loirakpada pangthokiba tongan tonganba longi oiba sereng seidinabada Subram A. Lily Devi L. Meena Devi amadi Adima Mazumdar na chingbana saireng waring pathoki haina trust ki pau amada phongdorakli Bonga Sahitya Sabha is of Barak Valley. It covers or it includes all the different language speaking people. So he said like the vice president is still a Manipuri. Sourcing. It is really gracious for us. So what I want to say is that yes, bridge between Manipuri and Bengali is very important because it is quite a major community in Delhi. But I just go beyond that, so that bridge should not be limited to Bengali or Manipuri. Bengali and Manipuri. It should try to cover all the minority people. আমার একটি ছোট প্রকার মণিপুরে ইতিবৃত্ত সৃষ্টি রচনা সহ ও লোক সাহিত্য সম্বলিত বইটি আজ উন্মোচন হতে চলেছে এই বইটি বাংলা ভাষাতে লেখা এছাড়া মণিপুরি ভাষাতে লেখা আরো 3টি বই যথাক্রমে নুপিলাল সংকীর্তন মাধুরী সামুলাম চা এবং কাটা জয় সিংহ উন্মোচন হতে চলেছে বারাক উপত্যকার জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন শুধু বরাক উপত্যকা নয় এই সমগ্র অঞ্চল এই মুহূর্তে গৌরবান্বিত এই মণিপুরের ইতিবৃত্ত বলে যে বইটি প্রকাশিত হলো আমি বইটি পড়েছি সেই মিথ এবং রিয়েল হিস্ট্রি যেটা তার একটা সংমিশ্রণ ঘটেছে কিন্তু এইভাবেই আমাদের চিন্তাধারার যে বিকাশ সেটাকে অবশ্যই শ্রদ্ধা জানাতে হয় আমি সবচেয়ে আনন্দিত এই জন্যে যে এই বইয়ের যিনি লেখক
তার বয়স এখন 83 বছর। अयोध्या लाई खुरम चटकीबा कसार लखीपुर बिना कांदिघाट की ओजानुपी कृष्ण कलवार सिंह हौकीबा इराई निमित्ता इलाहाबाद थोकीबा लंबी की खुदोंथीबा थौदोक अमदा लैखिद्रे। थौदोक अदुदा महाकी मपुरोइबा मुकेश सिंह अमसुंग मखोइगी चही अमा मखाइता गाइरिबी मचानुपी अरुबा फिबमदा इलाहाबाद की हॉस्पिटल अमदा लाइकनख्रे। मखोइ अयोध्या चलुरबा मतुंग इराई निमित्ता इलाहाबाद तमना गाड़ीदा हलकपगी लंबीदा प्रयागराजदा खुदोंथीबा थौदोक अदु थोकीबनी हाइरे। पनबा याई कृष्ण कलवार सिंह पालारबोन गार्डन हाई स्कूल की टेट ओजानी। मणिपुरी थिएटर सेंटर आसाम की थौसिल मखादा डॉन बॉस्को स्कूल सिलचर की ऑडिटोरियम दा ऑल आसाम मणिपुरी चिल्ड्रंस थिएटर फेस्टिवल ngarang पांगथोखरे। थौसिल लुक की प्रेसिडेंट डॉक्टर कुंजलाल जेंद्रे ममना मिफम अपोइदुना पांगथोकपा फेस्टिवल असिगी हौदोकपा थौरमदा मतम अमगी सकनायरबा एक्टर इरोम विद्या अमदी मणिपुरी थिएटर सेंटर की एडवाइजर अइबा साहित्य भूषण लोइनाना फिल्म प्रोड्यूसर IS थिंगोमना मथंगसिना अथोइबा मिथुंगलेन अमदी इकाई खुमनानिंगाई ओइबा मिथुंग ओइना सरुक जाखि। आरामबम चंद्रमोहन अमदी लाइरेलाकपम ओंगबी पुनबतिना जज ओइदुना चथकिबा आंगांग सिंगी ड्रामा कॉम्पिटिशन अदुदा गोसाईपुर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन असानबा इचे गी लिगलांग परेंग हाइबा लीला असिना बेस्ट प्ले। चिल्ड्रंस परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर सिलचर की नोंखोंग कोइबना सेकेंड बेस्ट प्ले अमदी खोइरेल खोंथांगलुक की आंगांग सिंगना सानबा असेंगबा मंगाल हाइरिबा लीला असिना थर्ड बेस्ट प्ले की मना लौखि। अदुगा बोंतरापुर सिंथालुक की लीलाना स्पेशल जूरी अवार्ड लौखि। प्राइज ओइना मेमेंटो को लोइनाना सेल की ओइपा मना मथंगसिना लुपा 10,10, 8,8, 5,000 अमदी 2,000 याउखि। मसितसु नतना लानाय ओइबा मना कया मरुम सुपीखि हाइरि। अपुनबा पोरमलेन मरुप होजागी 63 सुबा हौदोकपा नुमित अमसुंग मिफमलेन प्रेसिडेंट नोंथोंबम ब्रजबिदुगी लुचिंग मखादा होजाई नोतुन बाजारदा इमा कैथे लाइरेंबी संगलेन पांगथोखरे। मरुप असिगी प्रेसिडेंट ना पिराल सिंगतुना थोरम हौदोखि। पोरम थौगंबा नोंथोंबम इंद्र कुमार ना प्रेसाइड तौदुना डेलीगेट मिफम पांगथोखि। मिफमना हानदगी पुरकपा अरिबा थौबुबा खुद असिना अमुक नौना थौपुबा अमदी मेंबर खरा ओंथोक ओंसिन तौबदा यानखि। थौरमदा होजाई म्युनिसिपल की चेयरपर्सन चतुर्थी रानी विश्वासना चीफ गेस्ट ओइखि। अदुगा दीपिका देवी, पुक्रमबम कामिनी, W जॉय बाबू, नोंथोंबम विनोद मिहारीना गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना दाइस तफमखि। APM लाइरेंबी चैनल की एडिटर नोंथोंबम कोमलना खोमजिनबा समलप्पा पाउदम कोबा रेकॉर्ड बुक अमा फोंखि। लोन मंगा की सेरेंग सेदिनबगी थौरम अमसु पांगथोखि। थौरमगी मनुंग चन्ना सकनायरबा वारी मचा इबा माइबम नबकिशोरना लेखिदबदा अवापा फोंथोखि। लोइसिलकपदा इमा कैथे लाइरेंबी की सेक्रेटरी वांखैमयुम चंद्रकीर्तिना थाकटवाही थमखि। मितई मयेक तमलसी अमदी खंगमिनरसी हाइबा पाउदम पुरदुना मणिपुरी सांस्कृतिक संस्थाना चंगसिलगलिबा मितई मयेक अवेयरनेस कैंपेन ngarang नोंमाइजिंग निमित्ता लखीपुर खुनौदा लुक की प्रेसिडेंट अभिराम शर्मा ना मयाई तंगबा लौदुना पांगथोखरे। थौरम असिदा सेक्रेटरी मणिकुमार नाउरेमचा, पथारबा ओजा नृपेंद्र शर्मा, XZPC कब्रबम अनिता अमदी कृष्ण चंद्र शर्मा ना चिंगबा मियोइसिंगना वाफुंग थंबिखि। मिफम असिदा डिप्लोमा कोर्स तंफम मितई इरोल EX सिंदमसंग लखीपुर ब्रांचसु हांगदोकपिखि। मसिदा मरुओइना मणिकुमार नाउरेमचाना तंबी ताकपिबगी थौदांग लौगनी हाइरि। कनागुमना बेसिक अमसुंग डिप्लोमा कोर्स तंबिनिंगबसिंगना मफम असिदा मिंग चनबिरनबा हाइरि। मालेम की मफम कयादा पांगथोकपगुम जिरीबामदसु कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अमदी चाइल्ड वेलफेयर आश्रम अनिना सिंदुना टेक द राइट्स बट माई हेल्थ माई राइट हाइबा थीम मसिदा वर्ल्ड एड्स डे की थौरम जिरीबाम की निंगसिंग खुंदा लेबा 50 बेडेड हॉस्पिटल दा मपुंग फानांगारांग पांगथोखरे। थौरम मसिदा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जिरीबाम की CMO डॉक्टर TH भरत सिंह, DMS इंचार्ज डॉक्टर AK खेलेंद्रो, डॉक्टर जस्टिन हाउबम, चाइल्ड वेलफेयर आश्रम जिरीबाम की सेक्रेटरी RK बिजोयसना अमदी E देवान सिंह प्रेसिडेंट जिरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ना मथंगसिना चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट अमदी गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना दाइस तफमखि। थौरम असिदा मियोय कयाना नुमित असिगा मरी लेना वाफम कया थमखि। चीफ गेस्ट डॉक्टर TH भरत ना हाइकिबदा HIV AIDS की मरमदा अखंग अहि सिंगवारी सानदुना हेना खंगनबा होनगदबनि हाइखि। मरुम खंदरा
masina ayawasi aina aisi takoi na nare na ko hare tibon to ro si param sukun khamdena mai ko be posto rapa adagi aji aji tu to se rapa changi adagi infection tu tu chal ba tu kai cha ke chi yesto to pio maram ni ke ki wa lai ni aduna yes ni se je ka ha ke mu ni kai cha infection ai ke kare ha ke mu ai ni cell mediated immunity se suba cell mediated immunity wat pa duga wali maram se khangro adu orgadi yes ne law bi yes ko ki ga ni si ge adu hai cha bi su mayam sai ni gi sma ti ni si gi world aids day ai sai ni gi pangthoi chi pangtho pa hai se samna ha de si se awareness program amagum ni man awareness program ni si mayam kang ni mayam ngang ni di audience ni sanam akang ai ma mayam mai ni ti to ko mu mara ni adana nasi je su awareness program mai ko na hai cha ki maranda mayam su ni no ka ni hai cha ri che hai cha ju makal ni sui hai cha ni wang hai ma tu hai ma 80% of the cases hai cha ni wang ni to ni ni adagi chinam je Kasar Lamar Gram WMC team amati Ima Mairana Sinlangduna World AIDS Day gi thoram ngarang pangthokre thoram aduda Ima Maira gi secretary Thokjom Sabitri na president CH Bijantona guest of honor MK High School Lamar Gram gi headmaster TH Asok Kumar na special guest Ketrimaim Koilani AT Sonabari Ghat Higher Secondary School Potharaba Oza CH Benubalana Dais ki leiteng oikhi Lamar Gram Kuno dagi CH Loidam THBB WMC amadi Maira ki member sing school gi mahiro sing na saruk ja ki pathoram aduda WMC gi maike dagi nimira sig mari leinana wahaudo piraduna hauzik ki naha singna mayai ka bachinja kya da lai churaba matam asida World AIDS Day observe tobagi tangai phatabal lai haina phongdokna khi CH Bijandona Naharol singda cheksil thorang lokhatna naba losing pi batanatana mama mapa oipa singda macha singbu hai singna senaba amadi loina bagi tangai phadaba du pankhi Oza Asok Kumar na thorong gamari leinana maroi ba wafam kya mairoi singda sandokna libikhi President Oikibi Thokjom Sabitrina asiguma observation kaya asi pangthoktuna hawalakliba naha singda losing pibagi tangai phadaba lai haiba wafam kaya phongkhi Chayol amachubna Agartala gi tongan mapam ahumda Manipur State Kala Academy gi Mapan Suba Literature Festival loinana Festival of Narrative Arts amasung Library Archives Museum Awareness Program pangthokre November gi kunhumdoi Agartala Press Club ta festival hodokpagi thoramda Tripura gi MLA Yelam Birojit amasung Manipur Lenga ki Commissioner M Joy Singh sarukjakhi Festival asigi manung channa Seireng Wareng Paba Symposium amasung Rajashri Bhaigachandra Khwarakpam Chauba amasung Sorokhaibam Lalit Memorial Lecture thoram su pangthokhi Numidini changna Festival of Narrative Arts thoram November gi kuntaruk Nalgoria da Mahabharat ki wari liba amasung November kuntaret Obhoinagor Lining Thau Puthiba Sanglenda Malem Leisemlon Puari liba thoram pangthokhi Mathangda numidini chubna Nekol Auditorium da Library Archives amasung Museum Awareness Program pangthokhibaga loinana State Kala Academy gi chayol amachubna pangthokhiba festival ngarang December gi amada loisinki Festival asida State Kala Academy gi Secretary Thokjom Sunanda Deputy Secretary Ahum Umananda Kongbrai Latpam Kaisam Rajumani Soyam Rakesh loinana Coordinator oina AC Netrajit sarukjakhi haina Agartala dagi RK Tarunjit na paudam lagli Energy Healing Center Naturopathy and Magnetotherapy Hospital Mafamasida Steam Bath Hot Water Immersion Bath Chiropractic Bone Setting
yoga, infrared, clinical magnetology, chakramat, spinal neuro massage acupuncture, acupressure, sirodhara massage na chingba chawkhatlaba mahusagi layeng patap sing asina diabetes, kidney amadi liver gi anaba, paralysis, sciatica, spondylitis, khwang naba, khu naba, nerve gi anaba, blood pressure, heart disease, brain stroke, nupi gi laina amasung nupa gi hakchang thong gi laina loinana hakchang sikpa saba amadi joint pain layeng jari masita sunatana mipum khudingmakna hakchang phana lainanaba steam bath amadi panchakarma tawbiduna hakchang gi hu chenba toxin lauthokpa yai lengsin birago energy healing center rongpur part 2 aduga city chamber na first floor Smile Market Central Road Silchar 1 dani advance booking gi damak mobile number 9395 732 456 number asida call tawbirak na maning singjari আমার বাচ্চারা হ্যান্ডিক্যাপ আর এনার্জি হিলিং সেন্টারে আগে তো তাই সব তুলতে পারছে না হাতত ব্যথা আসলো এখন তোরা বাঁকা তার গেছে পাউটাও পারতে পারে আগে পাউটাও ভাড়া থাকতো পাউটা ভালো করে ভালায় হাতটাও একদম বুট করে রাখতো এটা এখন এমনি এটা করতে পারে আমার নাম প্রদীপ কুমার সিনহা আমি গোপালজোড় থেকে আইসি স্যারের কাছে ট্রিটমেন্ট করার জন্য আমার ব্যাক পেন ছিল আমি অনেক জায়গা দেখাইছি দেখায় ট্রিটমেন্ট করাইছি মেডিসিন দেখাইছি কোনো সাকসেস হয়েছি না স্যারের কাছে আয়া আমি 20-21 দিনের ভিতরে আমি সাকসেস হয়ে ঠিক মতো আমি জায়গায় যাই আমার বাড়ি Khangan Jabama Lakhipur town gi ward number 8 ta leiriba well care medicos ta makhal makha kaya ana layeng gi damak tongan tongan ba doctor kaya na nimit khuding gi layeng gadori Dr. Yusuf F Chaudhary MSENT na nongmaijing khuding gi numit jumba pung tarani thoida Dr. CH Rakesh Singha MS orthopedic surgeon na thangja khuding gi nuktil pung ahumda Dr. Dibojoti Bhattacharya Lepak Pokpa Jumsa Kaisha Sagolchen amadi thangjagi nungthilda Dr. Bikram Bhuya dentist na nimit khudingi nungthilda Dr. Benzir Ahmed Loskorna nimit khudingi nungthil pung taruk tagi nimidangi pung 9 phauba Dr. Puspita Singha na nimit khudingi ayuki pung 9 tagi na ayuki pung 9 aduga nungthil pung 2 makhai tagi na pung 3 phauba aduga Dr. Tribeni Haflongbar Physiotherapy na Sagolchen Irai amadi thangjagi nungthil pung 2 ki patungda layeng gadori adongi kudong saba matung ina mobile number 8134835398 number asida mangjauna na booking tawbinaba well care medicos ki maikete ki khanghalakli aroibada maruoiba pau amukhanna Lakhipur da nauna saba Judicial Magistrate Building CM Dr. Himanta Biswa Sharma amadi Guwahati High Court ki Chief Justice Bijoy Bisnoy na sangakre Mitei singna matam kya gi mamangdagi Barak Valley da changak oiduna lagli haina Bonga Sahitya ki President na phongdokre All Assam Manipuri Children's Theatre Festival Silchar da pangthokre Apunba Poramlen Maruki Humbutra Humde Suba Hudokpa Numit amasung Miphamlen Hozai da pangthokre World AIDS Day ki thauram mapum kya da pangthokna khibagi paulakli amasung Agartala ki mapum ahum da pangthokpa Manipur State Kala Academy ki thauram loisinkhre Lakhipur online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare